Da li ste znali da je Sandy u stvari glavni negativac u Sunđer Bobu, a gospodin Kraba ima tajni identitet i lažnu prošlost? Šta? Slušajte, ovo je mnogo komplikovana teorija. Prvo i osnovno, o Keba Krabi znamo da je nekada bio u mornarici, ali šta ako bih vam rekao da je to laž? Vidimo neke njegove moreplovske drugari i tako to u nekim epizodama, međutim, Keba Kraba je predstavljen kao moreplovac da bi pobegao od zakona. Keba Kraba je u stvari bio pirat, što vidimo u jednoj epizodi kada se pojavljuje njegov deda. Svi članovi Keba Krabine porodice su u stvari pirati, tako da bih vam skratio celu ovu priču, ovo ide otprilike ovako. Keba Kraba je bio pirat. Krao je, pljačkao, verovatno je ubio i imao je problema sa zakonom. U to vreme on otvara svoj restoran kako bi pobegao od zakona, ali to nije njegova jedina laž. Ako je sve to laž, ko je onda napravio formulu za Keba pljesku? Ovdje ulazimo u zečju rupu. Slušajte, u jednoj epizodi Keba Kraba, Karen i Plankton su ispričali priču kako su slučajno otkrili formulu za Keba Krabin recept. Međutim, u drugoj epizodi kada je Plankton muvao Keba Krabinu majku, Keba Kraba se izleteo i rekao Planktonu da je formula u stvari stari porodični recept. Međutim, u odvojenom serijalu, u onom Kebinom dečijem odmaralištu, vidimo da je u stvari Sunđer Bob kreirao recept za Kevinu pljeskavicu. Ovdje vidimo 3 odvojene priče koje jedna s drugom nemaju veze s vezu. Pa odgovor leži u baš toj epizodi Kebinog dečijeg odmarališta. Slušajte sad ovo. U toj epizodi Sunđer Bob je slučajno otkrio recept za Kevinu pljeskavicu. Plankton je pokušao da ga ukrade, međutim, recept je bio spaljen na Sandinoj mašini. Ovdje se javlja Sandy iz originalnog serijala kako priča sa mlađom verzijom sebe, kako je sve to bio deo njenog plana. Ovdje se u stvari postavlja vremenska petlja. Ako se Krabino dečije odmaralište dešava u prošlosti, a originalna priča Sunđer Boba u sadašnjosti, da li ovo znači da se Sandy u stvari igrala malo sa vremenom i napravila krater u celom postojanju, što znači da je poslala mlađu verziju sebe u Kebino dečije odmaralište da se recept izmisli, a kasnije da se recept prenese na Keba Krabu. Kako se onda Keba Kraba toga ne seća? Pa zato što je Sandy kontrolisala sve moguće realnosti u Sunđer Bobu da bi se napravio recept za Keba pljeskavicu, da ne dospe u ruke Planktona, što znači da je svaka priča podjednako tačna, ali ovdje, verujte mi, samo idemo dublje. Ovo ćemo da obradimo u drugom delu. Ostavite like, komentar i subscribe, zato što postaje još zanimljivije. Ćao!